Il-ħadd wara nofsinhar ġie arrestat it-tielet suspettat allegatament involut fil-qtil ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski biex bekk issa l-pulizija ser tkun tista' tresqu l-qorti u tagħlaq dan il-każ. Is-suspettat ta' nazzjonalità barranija ġie arrestat f'lukanda f'Cadiz fi Spanja f'ħidma konġunta bejn il-Pulizija Maltija u dik Spanjola, dan permezz tal-involviment tas-sezzjonijiet rispettivi tal-Interpol. Il-ġimgħa t-tielet suspettat li ġie rrappurtat li huwa tan-nazzjonalità Daniża ħarab minn Malta lejn Barcellona. Bil-Pulizija Maltija kienet bdiet proċess sabiex inħareġ mandat ta' arrest Ewropew fil-konfront tat-tielet suspettat allegatament involut fid-delitt doppju li seħħ nhar 18 ta' Awwissu ta' din is-sena. Il-Pulizija għamlet kuntatt ukoll mal-Pulizija Spanjola sabiex la darba jinqabad jiġi estradit lejn Malta. Dan wara li l-Pulizija diġà resqet il-qorti lil Daniel Muka li huwa suspettat ewlieni f'dan id-delitt u lil Viktor Dragomanski. It-tnejn ġew mixlija bil-qtil tal-koppja u b'serqa tal-fuq minn 2300 euro f'deheb u oġġetti oħra. Fil-fatt il-Pulizija mxiet fuq it-teżi li l-mottiv wara dan id-delitt doppju kien dak ta' serqa wara li sabet ammont ta' deheb nieqes mid-dar. B'kollox ġew sparati 6 tieri fid-dar, b'4 minnhom ġew sparati lejn Christian Pandolfino li nstab mejjed fl-intrata tad-dar u tier ieħor ġie sparat lejn Igor Maciejowski. It-tliet persuni involuti f'dan ir-reat damu biss 4 minuti fid-dar taż-żewġ vittmi. Fi stqarrija l-Pulizija qalet li issa mistenni jibda l-proċess fil-qrati Spanjoli sabiex is-suspettat jiġi estradit lejn Malta la darba jerġa' jirritorna f'pajjiżna u mistenni jitressaq il-qorti akkużat bl-involviment tiegħu fil-qtil doppju ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. F'inqas minn ġimagħtejn wara li seħħ dan il-qtil doppju, il-Pulizija rnexxielha ssolvi s-sitt omiċidju li seħħ f'pajjiżna din is-sena.